Kuthiwa ukukholwa Kutshepa nalo ukulinda no noma phela inhliziyo sometimes belook at the ithi yoba nje ubala nje nawe how balaji mani abantu bayabonga kumina obonga nini esophelelwa uthando kancane kodwa kungapheli kuye isho no manje-ke ubaba uzobonga amantombazane babonga-ke imali engene kwi-akhawunti nawe ungazibongela ngiphethe ngo-2000 uzobonga ngo-2000 kungene imali yena akasibongele yena nathi imali ngizoyibala futhi izithiyo zobonga nje lana ngithe ngihambele izolo ngithi ngicela ungiphelele 2000 ngoba ngifakele umuntu efuna imali ngithi hayi ngoba ngisemoya ngicela ungiphelele le mali mama yayikhiphe kuye akunamali nekhathi lapha ngoba ngicela nje imali ngithi mina hayi imali yami ebikade ngilatholelo khadi iyi-7,017 wathi ayi buka na uhlole yenzakaleyo ngithi nawuthi ngo hayi ngithi asingene phakathi ebhenki soyilungisa khona sibone ngempela ngempela masingene ebhenki hayi bangilungisele kahle i-52,708 ingathi lekhampani ebhalwe ngihlala ikhipha nje 52,000 ask him saseNtabeni right now 52,000 nanze yami usache bahambi athi imali 52,050 uzobonga 52,000 athi imali 52,708 ha ikiza Analisa alesibale sibone nasemphathwa malini Amen.